अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपना की मिनट कुंथ्रा की मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मदे एप्रिलिया की अपांबा मॉडल सिंह सुपना तगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंग चाबा पिजरे अकुपा मरोल की दमक कांटेक्ट तौबिराउ 9089895330 अमदे 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैबन अमदे संगाई प्रो खुदोंग चाबा सी मांगन बिगनो ngasimak कांटेक्ट तौबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ELITETV की न्यूज़ एरा क्लोमिंग ता वीडियो हम तरा मुस्तिरी मरो ngasi इंफाल फुंग पाउसे सिंदा करी करी मरो पाउ खमिने हम तले रिबसी पोंग दा एंटी टेररिज्म डे पांगथोकरे हंदक के थुदोक्सी सिक्योरिटी अमदी इंटेलिजेंस के असोन बलेखी बदनी चीफ मिनिस्टर तारियन पोकपिदा असम राइफल्स ना लाइसेंस गन लखुलुबदा इरांग थोके तोकरे कुकी लालोबा थेंगबबुदी आर्मी थेंगनबना हेन कीरे खुंजा सिंह मैतै भाब लाकबा कुकी लालोबा सिंह नोमै कापनखरे मोइदांग पोकता कापसिलकबदा नुपानी शोकले लांजेंदरिबा खुंजा सिंह लेंगा पुवारो होवी अथुबदा थबखरा तोहनिंगली प्रेशर दा कुकी एमएलए सिंह सेपरेट स्टैंड डिमांड तोबनी आर के रंजन यूपीएससी सिविल सर्विस के एमएल कार्ड लोबो यागनी तुमिना येंगु लेबा प्लेटफॉर्म थोकते पांदम हाइबसिना खोय पुना फोंगी मरो पावरे मथंग दरिबसी नारोल के थौदांग दा सिक्योरिटी एमडी इंटेलिजेंस के असोब लेबदगी इरांग थोखिबनी इरांग होबगे मोता पुनमक लेंगाक दा ताइनबियु सेम बिरेन कुकी लालोबसिना कदांग बन खुलदा नोमै कापसिलक्रे खुंजा सिंह ओनसिनदुना अकन मोंग द थेंगनक्रे तोरबुंग मनिंग लिकाइदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोमै राउंड तरा रोंग कापलगा युम मै थाखरे खुंद्राकोम केंद्र की कुल सिंगना कुकी सिंगना मनिंग मखा तौरी नोंगसुम अमदी उयुम पोक तुमना मै चाकपा लेंगाक न ngaidibra हाइबसिना नारोंग थुदांग गिमु पावरे मथंग लेबसी सनालेबाकता स्टेट की थाकता नेशनल एंटी टेररिज्म डे की मथोरम पांगथोखरे इरांग असी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ता अहोब लेबदगी थोखिबनी बिरेन कांगचुपता कुकी लालोबो इरांगवनी चिंगनबसिंग खुथोंगनबदा अमा सोकले स्टेट फोर्स सिंगना मोरेदा संगबदा टेक्नोपोलदा असम राइफल्स ना थिंगलखरे तोरबुंगदा मखाताना संगोय अनि मै थाखरे खुंजा सिंगदा ओनसिलगा नोमै काबलखरे इंटरनेट थिंगबा मे कुद्रु फाव सांगदोखरे कुकी मिलिटेंट समसु एमएलए तरा की मथकता लोग्यो बैक्शन लखुकदबनी अकोमलो कुकी मिलिटेंट थेंगनबबुदी आर्मी थेंगनबन हेन कीरे नोंब्रगी खुजा सिंह लिसिंग अनि की नोसिंग बैंक डिपोजिट तौबदा पनखै थमलोय राजीव गांधी की निसिंग थोरम पांगथोखरे हाइबसना सनालेबा की मरु पावरे मथंग लेबसी संगा एक्सप्रेस ता इंटेलिजेंस के अहोब लेबना इरांग थोकपनी चीफ मिनिस्टर नोंमै कापनाबदा खुंजा मसोकले कांतुगी खुंजा सिंदगी असम राइफल्स ना नोंमै अहुम लौखतलुरे सिविल वार की लानबुंग ओइरकलोय हाइनिंगाय लेते कोकोमी हाइबसना कोई संगा एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग लेबसी सीएल एक्सप्रेस ता नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2023 पांगथोकनखरे मणिपुर दा थोलेबा तंगदु लेता फिल्म मसी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की लापसेस लेखिबदगिनी चीफ मिनिस्टर टेररिज्म मुथनबा वासकलोमी नखरे अमजू की ग्रीवांसेन हांगले सिक्योरिटी फोर्स की ममांगदा कुकी लालोबो सिंगना तोरबुंग मैतै सबल लिकाय दलेब युम मई थादोखरे इरांग लाक्सिनबा लेंगाना इंटरनेट थिंखिबदगी इंटरनेट की खुथांगदा थबक तोरिबो सिंग थबक तत्प यावरे हाइबसिना कोई सेल एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग लेरिबसी इरेबाक था मिटोपना खोंगचेप हाइरक्तनबा लेंगाना थौरांग लोखलु सु तौंदरिबो सिंग लाक्सिलबदी इरांग लेरो शेल के मे अहोम की इरांग सिक्योरिटी अमदी इंटेलिजेंस लापसेस लेबदगिनी मियामना लेंगाक ताइनबियु चीफ मिनिस्टर ड्रग लॉ सिंग सकताफम थिरकबदगी इरांग थोखिबनी गाड़ी चनी का निफूम दो थुंगलखरे हाइबसिना इरिबा की मरु पावरे मथंग दलेरिबसी होयलन पाउदा कदांग बंदा नोमै कापनखरे एक्स प्रधान अमा सोकले तोरबुंगदा वेटरिनरी डिस्पेंसरी मै थादोखरे लो खोरिंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना कोइसिलकपदगी थवाई हिंगनबा चेनरखरे एंटी टेररिज्म डे सु मिलिटेंट सिंग डिजिग्नेटेड कैम्पदगी हेंदोक हंदनबा होनरी हौजुक तंगदु लेताद्रिबसी मणिपुर लेंगा की सिक्योरिटी अमसु इंटेलिजेंस की अहोबना थोखिबनी वीरेन
Jenims ki mokat thamnak diba nupa ki hakchang mga masak tak ladre police army thamgadaw orebadi khul hongjerage nongbrang ki khunja sing haibasina khoi hoilan pau ki muru pawre pathang dale basi sanga express english edition ni yar basi no balkanization on ethnic lines Arkiranjan writes to PM tales of horror roll out from Sisipur More survivors. State observes anti-terrorism day. CM amidst security lapses intelligence failure. Many more raise abrogate Su call. NH to blockade at 8 points. Hi Vishnu Koi. Sangha Express Kimura Power. Mathang Lepsi People's Chronicle. People's Chronicle da Cookie MLAs demand under militants pressure. Minister of State Arkiranjan. Mizoram BJP backs demand. CM says security lapses led to May 3 clashes. Tarian Popi tains up the ARC's licensed arm. 2 injured in attack by Cookie militants. Hi Vishnu Koi. People's Chronicle Kimura Power. Mathang Lepsi Imphal Free Press. Imphal Free Press da Biren accepts responsibility for present unrest. Efforts being made to confine Sioux militants in designated camps. Internet ban extended for 5 more days. Time to face all issues by ourselves as government is silent. Pandam. 46 years old shot by suspected Cookie militants. Houses set ablaze as Sabalikai. Miscreants attack trucks along National Highway 37 highways na Imphal Free Press ki muru power. Ngasi Imphal la phongwa pau se singi muru pau khura made te issue singi matang dal ne na ba haji akhoi ki studio da lengkhin midu lai ba si Manipur saknai ba socio political commentator CS Bijoy ni hamra tamu Bijoy butara mokshiri. Maru na ngasi ki pause sing yore basi ngarang anti terrorism de ki thorum pangtok re maru na khoi bright ki prime minister ba khoi ki Rajiv Gandhi adumba hat ki ba madu ki terrorist ki thawang madu ki makha tarak pada khoi anti terrorism de ki thorum se pangtok tun la ki bani ram interesting wari badi yamna kuire bagi tungda ho ki ba tang hom da thok ki bani ngarang tang khoi kun sida Manipur gi adumba chief minister nongthombam birena ho ki ba tang hom da thok ki ba thodok tu intelligence amasung security ki lapses laibani masen puruk masen tainabagi mota sarkar da tainabiu haidana ngarang mangna phongdok ko hum su khoi footage thajara ke aduna hazil leiba issue sida khoi thengla su thengna khoi chief minister na magi kai haitare responsibility loruk pa habse so sida tamugi kai mole sorry hanaki laibuk thiba thodok sida akhoi mi 71 plus sigre yung kaya mai chakre mi lising kun ragi matak displaced tawre Hojiju tension lady, a normal activity like three. She put a maki responsibilities here, honorable CM lobby there, Madamokam, Tona Paba, a step of money. Security lapses lay habits in the Loinamaknachame, intelligence failures who Pajanalari. Masiki Kudam Haibabu, Chorsan Buddha open Jim Maitagra Matunda, Manipurgi, DGP na Chatana, Ada. CSO mayam DC SP yauna mi phamaga akhoi irang jin normal were na cover da laptop aduga adu khatang laptop ma di phagadaba tang ahum da tholok pa thodok chi karim da samin phang da bi type da cookie CSO demand tawre haiduna akhoi commando sing additional security force withdraw to adagai matang da yam serious security lapses laire je khangeba tang ahum da lakadriba iho se moi shamin karim da phangogdre cookie CS na demand tawri commando sing amadi extra police personnel to loktogadi maitei khundi yum thawa mai thawa changban nuai da motive amaga wena tawri se kari DGP na khangogdri no adagi honorable CM na so numit tumukta dra mathangi numitra kura chorjan bagi irang nemthare na thokhiyo nemthare control tawre na CM mana the mana high revenue na Prajasinju Karinda CM Saudre CM na Ngangbada Shiki Matakta Jit and a Hang Mangole Akogi Sarkara Sigi Lepses like Eva Handaki Iran Jitolok Naba Matang step by step the Raisi Jahi Magim among the never Horabne Jahi Magim among the Horopanedi Sarkar Saitaki provocation Kayamarum Togi Ado in detail they loy Hajar Yam Sangrani. Al Sumaita of the honorable CM na responsibility lobby. Hide well lapses than a maramoina, she among that to was a dogmatic young with a dimension himself. Sigum Tanja, the honorable CM na
लहुम थोप करी स्टेप लौगदोगे दो अदु तौग्रे अदा तौग्रे लेमना थारोय अदगी होनरी हाइबची थोदोना आई भेलू लेत्रबन खली होजिकती moral responsibility lobirgadi तहुम तक moral duty तो तहुन जनिंगे याम समना हायरबदा अखोगी PR recommend तौरगा अनोबा fresh election में तौगुना लेवाक से शांति याम थुना पोरकनी खले करम कई गिनदा सिगुम्बा यामना warring faction में याम खनरगी मरक्सदा election में लंजलक पाई बचे मसीदा में याम के वकल से असाउ साउ लोइन फादर के election द चटकिनी हाई बसे में आई थमजनिंगे अतोपा पॉइंट अमतंगा मतंग से दाइना पंजनिंग बमना हदक अच्छुमना थोलपा चेरोल अमदा चर्च शनिगा कुनी थोय मई थागी है यामना अनफॉर्चुनेट केनोनी मैदे सिंजी बेसिकली राइट कुम करिगुम तोकांदा रिलीजियस प्लेस से यामना रेस्पेक्ट तंगनो बनेबा लाई सिंजी नुम की न चटपने अखोइना निंगबा लाई वरसु मीगी लाई वरसु अमाय माना लाइसेंस किंतो अदुगा होजिगी चर्च चनीगा कुनिथोय मई थागि मनुंगदा मैतै चर्च चाम यांखै यावेबा मसिदा अखोना ngak ए क्वेश्चन मा हंगबि यायबा मैतै चर्च चाम यांखै यावरिजि करिगिनो हाय कांदा अतमना तरपसु माले मसिगी क्रेडिट ती अखोगी मैतै पास्टर रामानंदगी क्रेडिट नेबा महाना मतम खरगी ममांगदा मैतै लाइनिंग थौसना महिनिंग कांगबुसु हिंदू सिंजु करियम नबी पोसे अदुगी मतिक यामना थोलखरेबा अदुदा अखोई इनिंग थौ लेसे मा सना जौना सौमन घरना मसिगी नुपासे आई हिंगन मौन खोकनी हाइबो यावग्रबनिदा अदुदा मसिदिदा सी ओहम दैना पुसंजरबगी मरमदी एनी धर्म संदोब खंगदे नुंगाइब खंगदे नुंगाइदब खंगदे थोको मतुंदा मीगी रिलीजियस सेंटिमेंट सोपो वा दाइट खंगना वांग हंगनिंगेबा अदुगसु मतुंदा मयाम इरांग होरपदगी गवर्नमेंट अखोगी होजिगी कनो से पास्टर रामानंद जे फार कंदा मंगुंद लोगी मतुंगिना पिफम तो को चैराक तो पिरमगदी प्रजा सिंगसी अदुक्याम सौरमदबसी यायबा अदुबो पाउद मुग यावरे करी हाइना चिंगी निंगोल MLA मना हाइरिबा पास्टर पुलिस ना फारे तो पुलिस स्टेशन दगी पुरगा चटख्रेन मसी याम चावो ऑफेंस नेबा पुलिस स्टेशन दगी फारिबा मियमबो MLA मन पुगी बजे ममांगददी MLA यावनो फाइ ओसी यावनो सस्पेंड तवी अदगा अकन चेराक पिनबनेबा मदगी इंस्टेंस द करिगुंबा पास्टर रामानंद से लोगे मतुन चेराक पिरमदी अखोगी मैतै कम्युनिटी की असावबा जो मैतै चर्च ताइनरी से मसी अद्याम ताइनरंदबसि याय अदगाम डैमेज तोरमदबसि याय हैना आई मसीमा थमजगे अदुगा मखा सुम चटचरके अतोप पावमगो ngasi पीपल्स क्रॉनिकल की हेडलाइन ममांगी फ्रंट पेज द कलर हेडलाइन when यावरी बद याम डिस्टर्बिंग ओयो पाव म यावरी बो डिस्टर्बिंग ओयो पाव दि चुरचानपुर की बीजेपी यूनिट ना मखोगी स्टेट एग्जीक्यूटिव पांथो मतुंगदा मखोगी प्रेसिडेंट भानला मौका हाइबदना मिजोराम बीजेपी मिजोराम प्रदेश मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव पांथोकपदा हेकलो सेलकपदा माना करि हाइन फोंदोकेदा मणिपुर कुकी MLA ना तोंगान सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नम तालिसी मरम चाइ अदुगा सपोर्ट तवी हाय मणिपुर थोइबि इरांचदा माना करि हाइन मखा तागेदा BJP led मणिपुर गवर्नमेंट ना टेस्टली लोन उहंदना मतेंग पांगे है नमसु एलिगेशन में पीरीबो मथंगी पाव कंटिन्यूशन यावरिजे मसिदे सिदा यामना सीरियस ओरिदि करिनो द BJP से यामना कोहेसिव अखोई नेशनल पार्टी हमने चुरचानपुर की सुमाइतना BJP की स्टेट एग्जीक्यूटिव द मखोई स्टेट प्रेसिडेंट फोंदोखि बचे मसिगी स्टैंड जे इंडिया की BJP की नेशनल स्टैंड ओइरब्रा नत्रगा BJP मणिपुर प्रदेश की स्टेन तोंगाना लेगदरिब्रा तोंगान तोंगान चलगदी मखोई नेशनल पार्टी ने क्लेम तोरिबा अखोइदि याम डिसिप्लिन नेशनल पार्टी ने जेमदु काइरब्रा सिगी मतंगदा मणिपुर स्टेट की BJP की प्रेसिडेंट ना क्लैरिफाई तौबा पामे क्लैरिफाई नते एक्शन पामे आइदर मणिपुर BJP प्रदेश की स्टेन जु मिजोराम जी शेयर तोब्रा नेशनल लीडरशिप ने शेयर तोब्रा
करिगुम्बा अकाइबा मोगी मसागी इनिशिएटिव द ngangambo wergadi national leaders in Mizoram gi BJP se pulap hoi disband to godoneba pulap disband to godon aduga karigumba madu disband to daba targadi Manipur BJP na hojiki hari wafam se masi support tawena makoi admit tawata ne tamin election ma matam nati hojik se ada masi wafam sindang praja singda aina yang clearly thamjari BJP si Manipur du jik lengak pariba akhoi party mani ada makoi ko unit amana swaina hairakpa matamda khabar da chaung ne yaugde na tamin election ba se masi lan gani sindang thamjauge kam sa jawab hom thambi da modo ga makata na sing ji hojik si center da ki lakba ku rapid action force ki kambu sing si kari tawri ge hebsi achu hang amal ri ji ton ba paper sing da ko gi piri nongbrangi praja sing nongsungi praja sing yum tum na mai thau pha ki bagi matam ngai ri bra ha wafam aduga khoi khunja sing dagi nongmai lokhalu bagi irang thokpa aduga tei nongmai kapsil lakbada mi ani sokpa ex pradhan ma yauna sokpa aduga hojik lei leina torbung da khoi sangoi ani musung mai tha ki haiba paw siam leide dun akhoi moi ki mamang da akhoi gi leiriba rapandi gi lakpa rapid action force ki mamang si dam khoi kemta lei akhoi gi thamathau to da ba sum khoi leidi na usuk yung bagi mong da leiba ai samuk sungarang Churachandpur chacharui madu ki chapchaba report ngasi thamjagani akhoi marui na khoi phogok so ikhai da yum kya mai tha gi ba hajik fawba khoi mai khu gar ga lehoba isama nga thengna jare madu ki report so khoi ai ngasi thamna ba sem sat lai hajik si center da gi live sing si tamok kari no mo khoi na tori ba si order from the just no the wait and watch lai yu haibra even mo khoi ga Assam rifles ki do lai thabi da chang ba kapsil laktana khoi constable am su si bi yaw krabani hoji praja sing na Kuki militant sing su de leriba sing asi terrorist ni haina lokto hadana koko mina de ton ton ba loop sing na haji protest to ba leptri sai sidani akhoi langa kiba ahing thi dana aeroplane da ek ta puselakna lal lak pa na puselaki ba moi lising tara maridu kai de leikrage amdu white paper ma se sura sam buda lising manga na taga se dolai tha bida ani sumaina jaga jaga da kari lebgi habsu haibangam de aduga praja sing se moi de sep oidre kari ge damakta no masai ngakthok chanaba leiba khunja sing kanto gi khunja sing degina no mai khonguna ba hona ba aduga to pasing sanga la kana mo gi minmak ng da mo gi kai de gi kot de gi cheng puraga kolaga chatki haiba phumsu khoi isamak ta khoi bawdam me ana sai sida leiriba center gi role se karino amungna 355 se chanai haini amungna chana de haini BJP gi office pangthok ki ba khoi press meet ta next person na khoi sambit batrana article khoi constitution article 355 se chanai haina halawre aduga amok chief minister na chana de haiba phum ton ba de gi khoi advisor to CM akoi security advisor to CM Mr Kuldip Singh su chana de haiba phum su ton phum maya ama lek na pazara dum confusion am su leiri haju leiri ba center gi lai bar dum force ki role se kai mai yeng bi tamu gi me hojiki chanai chanade adu adain tawrisi akoina praja akoina confusion de leibnati government itself confusion de leidi habi khudam ne masigi matang da akoigi kanglup ani conflict tawri matanda amana security force je amana che maidei sing na kuki la la onsela kapani ngani kuki sing na maidei onsela kapani ngani sigi wa mayam ji marakta apuna achumba na ma thi gadam ne masigi matang je koi bab ta na bidam Jit honorable governor na tang kuma kuntar April da more kongchat ma chat khi ba akoi border pillar 17 marakta fencing ji yeng na ba tang kuntar ta khabar da yaure ma statement je mana da yang headline da phajana hagi ba border wang ma da leiba drug laron ma sing anti social sing amadi militant sing ga pullaga Manipur gi ing tabab phibam je thugai ga dore na mana yam seng na hagi ani subada Sri Letpau hawkup na host of Asana Phil campus manung da wanga ma da mana Asana Phil sing sida border wang ma da gi infiltrator ma yam changa ka dori na khoi mik na hum sing na layo hai governor amana high by politician amana high khane madi solid intelligence input ta yumhum mo da ngang dam ne ba akhoi gi chief minister na tra any mantri no pangang ba do ya ba minute ba masi kari basis ta high university intelligence report ga high ni na khoi lo ri
मसिगी वाफम जे मणिपुर गवर्नमेंट ना ताहौद्रिब करिगिनो मरी लेना एक्शन लौद्रिब करिगिनो अदुजु मथक्ता अमुक अखोई करी अमुको की प्रेसिडेंट श्री नंदो लुवांगना फेब्रुवारी तांग तरुक प्रेसता या मयेक सेंगना हाइगियो पोपी थाबा खोटबा मयाम से तखायरक पछता सोइदना मकिल लमन खुंबोइना कम्युनल राइट म थोनी से नंदो लुवांगना हाइगियो याम नहावरी बसियोस लीडर मनी माना जो हायरे मतुंग द गवर्नर जो हायरे सिगम अर्ली वार्निंग सिग्नल सिंचे मसीदा मणिपुर गवर्नमेंट ना मखोगी एमएलए मरी तोखरे सरकार कायबा कायदबन अदोंदा मकुक छारिंगिदा ताहौदबनेबा ताहौदबने मखादा कंफ्यूजन मयाम थेना होजिक आर्टिकल 355 की मतांगदा आर्टिकल 355 सी रिकमेंड तबसे गवर्नर की रिकमेंडेशन सोइनो ओइरंगनी होजिबुक्ता आईबा ओइना अमता फंगद्रि हाई भरवेल ngaktani hai गवर्नर की होजिकी मोरे की स्टेटमेंट जी येंगबरगदी महाकना एक्सटर्नल थ्रेट अमा लेरी जे सेंटर द पिरंगनेबा एक्सटर्नल थ्रेट से केनोमी तो थाजलगा मणिपुर द प्रॉक्सी वार अमा तौगेन खनब्रा होजिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन द बर्मा मनुंग जी आर्मी से चीना द कर प्रो एबा हेंजले अदन मखोइना एंटी इंडिया स्टांस अमा लौरगा कश्मीर द तौरिबु समाइना लंदम जिगी यलहोमी से मपान के मीना मसिंग हेलन ग्रकांद प्रॉक्सी वार अम तरलगा खोई ऑल इंपोर्टेंट अखोई स्ट्रेटेजिक एरिया इम्फाल वैली से ऑक्युपाई तनवा प्लान में यावब्रा कायना खन्म मालेबा अदना आर्टिकल 355 द यावरी से अखोई कैनोने एक्सटर्नल एग्रेशन एनम यावरीबा मसी मुना लाउथोरे जनरल अदुगा अमुक मखातना एम्बारासमेंट अमा लाको मालेबा एम्बारासमेंट थंगनबा म्यांमार ना हाइरादी नखोइना मणिपुर आर्टिकल 355 चलायरिसी अखोइरमदगी नखोइदा एग्रेशन तबुगी करिगोमता लिते करिगिनोना डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम कर क्रिएट तर अम्बजी यायबा अदना आर्टिकल 355 लौथोएना अहामर तरो लौथोतेना संबित पात्र नोहाय अमनोहाय तौनोडी म्यामजे मखोइ केनोनी नीजक पॉलिसी दो मक्लाप नेगा पांथोखिबा अखोइ स्टेटमेंट पॉलिसी सिंगनेबा होजे इन रिटन क्लैरिफिकेशन फंगद्री समना हायबदा सेंट्रल गवर्नमेंट जो मणिपुर गवर्नमेंट जो खंगोदना खलप इरांग सिदा अखोगी पैनिक तवे ताकनेबा अरे मसीगी मतांग जो याम क्लियर कट तवी क्लियर कट स्टेटमेंट हम पामी असेंबा कंक्रीट डॉक्यूमेंट तो कोई उनिंगे करी स्टेटस न लेडी से अदुगी जो मथक्ता आर्टिकल 355 नि नते ने येनरे सोमदना करीगे मणिपुर की डीजीपी अमदी होम मिनिस्टर सीएम दगी लॉ एंड ऑर्डर लक्षण बगी पावर से लौथोखिबगुम तौरिसिना करीगे अखोगी एडिशनल डीजीपी श्री आशुतोष सिन्हा नामना ओवरऑल ऑपरेशन इंचार्ज होले महाक से मपानदगी लापा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री कुलदीप सिंह सिक्योरिटी एडवाइजर वेनो हजे मणिपुर गवर्नमेंट की लेरी को डेवलपमेंट में लौरी बस्ती में येंगरगदी इरांग से खंगौदना थोलकबा दिनते अदबो मखोगी वाखलदे खंगौदन थोपा तारे अर्ली वार्निंग सिस्टम मयाम अमा ताहुदबा सिनेबा लेरिबा फिल्म जिट अदना अखोगी गवर्नमेंट वाज कॉट इन द रॉन्ग फुट अदना हजु मदु रिकवर तनो होनबद मखोइना तौरोइदब थबक मयाम तब अखोगी थिंगजनबा जे अदु थिंगबा कर्फ्यू लौथोपा सी तबा सी पैनिक केनोगी मनुंग खरसु यावरीबा होजिक नॉर्मल सी तारकना बायना याम कना अपील तोरे नुक्सी चानना लेसेना पोट की ममन हेनबे यारोय फानी काना हाइबसिंगबा पोट की ममन हाइबा हेन बायबसे फानी ने केहले याबा नते पोट की ममन जी डिमांड इन द सप्लाई के मखा पोले सप्लाई मेरंगा हेलो हाईवे अनिमक्सिदा मपानदे पुसलपसे कुकी न थिंगी कांगो छे का मुक सांगबल लमने मसी पूरा सैनिटाइज तकथोगा दम याम करो फोर्स से मसी लेबा ngамद्रि करिगिनो थिंगमद्रि करिगिनो फ्री दे चैलेंज ngамद्रि करिगिनो कसारो दस दुमारे अखोई कुकी मिलिटेंट सिन लेरिबि एरिया जो कैंप चाउकेने स्टेट की सिक्योरिटी फोर्स पुलना 33000 की मथक्ता लेरमने अदि मथक्ता 5000 और 1000 ले अदुगा ngasai jitna hangbiba mapandagi laiba security forces paisa tengna airplane achau achau da leptana pusaraga lai che makhoi gi pandamdi atopamne praja singna expect taridum nateba ngasai governor gi statement gi matungina lakwa male aina haibadi riot che namthanaba darkar laiba sipai gi henjinna thajale en khalle ahamra company manga taru thagani tawro sipai lising ma oin thajale sigi manungda 8 yam lai अरगा मखोइदी कमाई तौगेदा हाँ ना पर्सनल थाजरे
moi gari khara thunga bu ure adugi mathda moi position logini ba position logran moi na tawdu si ching amri tampak ta khulai sanitize taw haibni khangte adudagi natraga Chorochanpur da laiba illegal migrant mayam je identify taraka taktho on harakpani khangde correct picture ma position moi hana position logini physical position low roba matung da asodagi mathang order se lakane ba akhogi sagi praja sing awa nang ba praja sing na moje uchu do na lepaga lei na hairi se masim numit nongin di lepini adu moi step khara sum local ui ahan ru sum lepaga lei ram dagi hojikti maru ba junction chingda makhoi karnung phakna loina yenge karnung phakna yengda makhoi harapada imphal da terrorist attack ama chatharapagi moi pau phangena moi parcel na hair patare aduna car singse loina khoi phaga check tok to ya de haibna singba step by step sun local kan ba sina tongan bamni kodki le ba darkar le ba khunja singi aki ba ngak chemi ba ji state force ne inap ne ba state force ne kai mo matik chadra ga de ina wafam dang thamjage hojik manipur da darkar le te ba mi status symbol oina security force low yam lai ri ba kari darkar lagi luru ta jaji na mo shin do withdraw tok thok piro ra yam ki ne le ba khunja do lai thabi asongi koktur plomgi adaga certain areas in sida makogi presence tang leibda migi pungni da confidence lakani masagi normal duty tawbung ngane ba adamai taraga tamna irang je ingdara kadamne aduga akoina handaki matang sida paramata mawraje jit kari da corruption haibajina society ma kam sondahan bage ji hojik luru ba tanjas dida paisa piraga bribe taraga karak pa mi singje leader gi gunda amta yaram dredna hojik relief camps in the live mi singje kari haina de CM gi mawas taning dre mantri gi mawas taning dre MLA gi mawas taning dre akoi gi puchi ai gi mang gi ba mi gi sentiment je yam ji wang na leiba adasim ka relief material da pocha yen ba kot pa photo opportunity lagwa atop na lupa lakh manga dagi tara dagi taranga pijera ga changak pa security personnel singsin kam dori lur kan da makhoi duty tong bagi makhoi sense of responsibility mogi mathau do phongdo pungam deba moina guard tong dana pura ga lakba gari ani na guard tor ga lakba akhoi MLA bulgagin balti do nagapan da mo amna question ba kan da security sin da karing da tan da loi chen gi je mi cham chani u ho do bne ba arga hojiki hari ba honorable MLA se mo ta sin tho ba ga cha manai mayam na chire no hundo ma lai ba phadna hingi bne ba se ko ma thogdok sing je tho loi hairadi key area da corruption including election the bribe to ko ani subada corruption na akoi samaj sotha li akoi samaj mapangan kalan je hairagadi corruption free ohenji ado di thai ne gi maitei nongsa athau ba hai bado madu yakai rakani ba ram chumba hom thambi tamo ado makhatan laksage du lei bu hang di tamo su sai thambi gre khoi hobjik si chana thana bagi mamal si pochi gi mamal si phangna da ba at the same time ma gi price si asuki mati atia pak no wange hoji ton ba khoi gi Imphal Dimapur lambi da haib dai ton phum ni panda abi cookie volunteers me am tho kan da ji thing bagi thabuk chatari ani mapan gi pusalak pa moi gi chana thangna bo lo tho ba thau lo tho ba cheng lo tho ba me am se lei ding bi gani ado hoji puda khoi even Kuldeep Singh gi khoi gi security advisor do sem na matam da adu gi official ba paw dai te adu lei te na dum thaidu og lei bi phum su lei haji paw da so far kayam na mi je mangre sigre haib da knowledge lei taran han ahum haibada atopa hogi police official amana sar mangani haidana press conference ta phungdor pagi lei hauji lei ribasi maroina cookie volunteer sin thingi ba jaga si khoi taphau handbung changobung kangpupi kethen manbi supermena modbung amsung akhoi gam khiwai sida khoi moi dum thingaga ji pot sai amat pusalakte gari chama chani ji pallaga leiri swai sida tamuna taksai takpi baduni hoi tongan ba central force ki strategy ama leirbi ai Tobodabu at present the immediate action to the car or see Sana Tanabu Pangtaba at the Amorum the Su of the lady was singing Animactanesi, Warisi, Cookie Gambuki Sumate, Gambushini, as the cookie la sing standing at an later and a big laser and Bakai degi, Loina, poaching Mayamahuran ba, O in Mayamahuran ba, away, Oshana Chatlap with the way the Makwadam Tangazena. So I see the Z Garang Siakoi BJP, the successor team Giakoi, Mipum Pang to a heavy pause, quick express the Yaure.
atong ba mungtin pung manga makhai den ter pau khanai dana aduda hojil leiriba wakat phom singa si yam namak thendaga su handa hanna bagi wafom kari khana basu mayam yawri in detail du makti yawre duga mayam relief ta leiriba mayam singa sigi yengana ba haju fawda solfa sarkar gi site gi relief material khangdi ama khangdi bi bisi leite tari ohum da thokpani mari dagi lanjendra ko mayam lebani haji tam kun ma tho yawre mitra tre ni any akogi relief camp amta da sarkar gi maiki dagi sima piram me habdu ma ko ubu phangdi kanai volunteer sing aduga civil society organization aduga individual sing chatlaga mateng pangudana pangbani sarkar gi site gi hoi nahandi lauthokti be leire ko emission free da tawni adagi textbook pini uniform pini habu phum lan marak sida kadai da larik tam gada gi habusu achobu marum oi hoi hauji koi kalen suti summer vacation thadokhi bagi adjustment tawdi lai adu hauji maruina chan thangna bagi adu even se hidak ko gi life saving drug si mamang nimi humni mari mamang nimi mangani mutangai se le da Manipur chemist and drug association na phongdo ki bisu leire situation sida tamo need of the hour si karino Manipur lengang na hogi security gi intelligence ki lapses lei haraga tumina dum leidori bra kamai togani hai form sida tamo gi kari opinion leim them security lapses lay intelligence failure lay na high gre phare makhale helano makhal lapses le helano ai isana isabu daita lojare kaina high phare accept tore akoi apology do athon abon mai har kiba matanda honorable cm na ai isana isabu condemn tawjare hai gi ba yam phajaba statement ni yam phajaba statement ne high ba arte thamoi sona nungai te have ne do makha kari action lokholage ba asoiba man thokra man makha action lokhotragadi magi apology do qualified oi deba ada handake matang su hajidar jingrang honorable cm na do emit tawre adu di hoji makha je security labs to lehan birano bo hoji ki dimapur line da haitare kangla tambi asai da gi henmung asai bukta lady area jam daily one is lambi yam phayeba jingman chalo operation tawdru te laiba truck mayam palliba mayam do adu state ki police na nga puslabo ngamang aktani wani tari ki CRP da sinadino adu nga pa kanda makoina ahoba leitana ba truck to sibai kada to lao kana na thingdino adu tangai phadri di order pi de habna te leba ki lantum kar highway da robbery tar no mai ka pai right leina curfew su lei hoje adu to kari kirino aina hari je no mai ka paga praja halan bai wana te ko ya de heba mo khangan bam change ba numit kharan ki mamang da security advisor kulip singna hagi wa phom khuk yawi ma da yam janing de ba mana hagi bi se kari hagi da akhoi nam pu da truck ma ju pusla pa ngam adu lammi da thali ba mayam siga gyan tanadaga pusla ke tawbune gyan ta ba ji huji ki lagi ba stage da gyan ta gadra ya de na khangal bu matung da ko na gyan tar ka dawne ba adaga police ki mathaudi maru na gyan da na ba hona ba te adu di politician sing amadi COS sing social worker chung na hona ga dawne ba adu gyan da ba khwai thu ga di akhoi na tawji la le ya de na physically khangal kan da moi gyan ta ba thu ni ba adu ko di sun makha mukta na kari haige da kuki sing jina lambi thali se imphal yaw ga ha riba supply sing se moi de yaw oi pakhat pa deng ni but a very lame excuse adu that is not his concern police officer na magi mathodi normal si ta han bai se bazar da pot maman hanan normal we loba parsa gi sauning bi se kra handha loba hoji alu kilo da 70 da lekala ga sauning bi last da mai te gi common man na kuki la lo re tai na sale adu gi hari ba highway ani sida extortion chathari is kyam kuire truck driver phare mang re truck phajan gre sigi extortion ji normal lai ba jairam da sathar abne da praja sing da ngang budi ngam ra tapna tapna sum hari ba community sida lalau ba kharana tawra whole community sida sum sauning eba hoji makata na remedy to gerdi highway ani sida da extortion free hano hello ba including naga gi lalau lo kwadi maru budi police check gota extortion to je level lo check geta police na illegal tax low da leiramani na mayam sina kari khange da masi normal or ninge ba adi akhoi si low ge khale highway the extortion to ba highway robber ki mentality chen ba se zero tolerance sumya ya dev se government na putna bagi will literacy kari no ya hange ba hoji normal tare lok tho go so hari ba wafum ani se sarkar ngak pa ngam draga de normal tadi masi clear to hai ge ne ba adi atopom na internet broadband thing ba se
masi normal si tarak kada bagi against da yamna counter productive oyeba akhui irang thon be aba social media gi platform kra thinga galore ada internet broadband gi si thing basina Manipur da work from home kayam lay online teaching yadre online digital business kayam ta bole digital payment me am yadre banking nungai tre machine total business loss Manipur government thabuk pi bangam jada ba pakhang lai sabi me am je mapan company including America yauna maru thabuk to me am yauri ba Manipur tolo puslei magi imung thai ba pandemic na maram moidna mai magi jagari chenthoroga Manipur dagi work from home hi to machine kayam yami je government khangbi oba ara makoina mapan da chele pasha tinga Guwahati chatpada moina chen giba matam da aeroplane ticket lising kuma thoi lising kun da yawe wa thabak tatning din chele chen ma gamu do khara tatle hariba thabak tatli me government na thabak pi doribra total business loss to government dai pu doribra hojiki Mizoram gi kuki gi BJP unison haire iba mang hiba church me am gi compensation pi gi damni mang hiba yum me am gi compensation pi gi damni haire iba oi haibam tabuna hairo mo gi tongano le ai khoisu job loss business keno singje sarkar gi darkar lai to panic reaction de yum pham oiba internet broadband thing masu thok kharga dinya mase akhoi court case to bani kangte compensation tangani ba ngasi ba sigi effect ai legal notice ma pi gane ba akhoi ke mase case to moi tangge to ne maram di hangdu piu sigi ma problem re moi ta dre phagi phrang dra namit mangani sangdagi jina uncertainty me clear create to de adu di ma khoi je liable oi ba ta bane ba Okay, tamayam phajo hum lei adu ate atopa issues mayam ma khana gadab leiri ai marak sida aten ba brem talau sage break ki matung da yam thuna ma hanjarge so viewers aten ba brem talau sage break ki matung da yam thuna ma hanjarge Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhum doida linkhatki Masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayam dugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pak na pangthokli wana hona jaba miyoi bagi sebani khana angam bathak da laibak thiraba ana ayek nanglaba kaya gi mateng pangjaba si sakhang biduna awang nongpok da ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi Miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari unit asida thamjariba matam gi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI 128 slice CT scanner mammography DEXA scanner digital x-ray loinana hematology clinical chemistry amadi clinical pathology immunology microbiology molecular biology amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers matam gi matungina thabakna yam khalakpa hena chinsilakpa asi koknanaba tongan ba floor singda sample Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come at Mason Open for 2023 and 24 session. The pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Break matung da mayam taram auzari ama haju leiba situation si akoi santi purak pai basina ani maki ai fabo egdebani win-win position di nakane makta kashu oiroi aduna adumak nakane makta mangzaba ngaktani
हौजिक मरक्सिदा कनागुबा अमना बोथ साइड की से अखोई गुडविल मिसल थाबनी खंगदे अम तौबनी खंगदे मसी शांति पुरक पाइफना ख्वाइदगी मरुप ओइबनी मरुना हौजिक सी कुकी मिलिटेंट सिंग असी अखोई सुगी मगे मदो डिजिग्नेटेड कैंप दा हलन क्रॉइबा तोआन तोआन बलाउरी अदुगा से टेररिस्ट हाइडर लाउथो फायो म्याम हजि प्रोटेस्ट ओवर लेप्ते सेदा अखोई गरांग सेल पे अखोई बीजेपी की लेजिस्लेचर चिंगी फंगबम फमदुदा मोय सुगिदे मोय 15 मुक्ता याउगी हाइबा पाउसु अखोई संगा एक्सप्रेस दा कोट तौर फूंगी अदुना लाई पोजी हौजिक सिचुएशन सी एवरी एरिया दा साइजग्रे दम कुन ममांग सु नैनग्रे सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स अदुगा रेपिटेक्शन फोर्स लाइव सिंगसिदि कैमते येंगदे मोय ममांग दा दुम उरानबा मैथानबा तोरबुंगी तौरिबा म्याम सि सॉरी मपान दा लोइना जि लैबा म्याम सि को रिपोर्ट तौबसे फंगे अदुना हौजिक लैरिबा सिचुएशन सिदा कमाइन तौदना कोई मसी शांति पुरकनब होनगदगे हैबसी अचो वहंगम ओइरी स्वाइसे तमो करी तौब दरकार ओइ नीड ऑफ द आवर से करीनी करीने खनबगी इमीडिएट कोई करी तौब याय हाइबो हम जेतामो गेब करी ओपनली लेम थे लीडर सिंह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अटे मिनिस्टर योना अखोगी अपील तौरगा लेबना शांति पुरकपंगम सम रियल एक्शन खरा तौम चंगेबा ममांग द येंबियो थाखरी ममांग द ऑनरेबल चीफ ना माना ngambra ngamdabra khangde sudagi withdraw tore na thoe lokte sudagi withdraw to bose ma mathadana ngambana te central government ne state ne hariba militant sinse tongbo kaino ne ba karimu relim se pa sawning madagi bang ita lokte adai matang de mit kharani le raga su yawdo kangbu mana hanglet tale ba designated camp dagi atang ba khulai kumwa la chen ado suda गी मणिपुर गवर्नमेंट विड्रॉ तौरेरा लाथोगदी मरीली नबे एक्शन दो तौरोबा हिदी लाथोगदी कुकी मिलिटेंट जे फारो खुराई मुल्लो जेल थमोबा अरुसु तौदे लाथोब तमिन संग फम लगिएबा सुमाय तो न होजिक्सु रियल एक्शन खर तबु तंगाई फदे नॉर्मल सी तहन बाइसे स्टेप बाय स्टेप ब्रांच मखन खाइदो होगदमने खुदमना पोट की ममनदगी अदगी प्रजा मयाम सी ngsaina haijaba internet broadband thingdana mai mai mathau tohonba mi section khara di normal taba hore dana curfew se khara sana kum thokba adagi jagam de chathok jasinda haibadi community ani gi border line chathok jasin khara sum yahanba sina chingba step by step action log draga di ngang ma ngak di yaroi ji adagi atopo point amana akhona khangada ba mlayeba मदुदी मोरे है ऑल इम्पोर्टेंट टाउनशिप से मसी मणिपुर की ओइने बो होनब मतमदा चार जेम्स जोन्सन लुचिंगगा 1881 दगिना 1884 अदवाइदा मसी अवाना पाइरुरेबा अवाना सी पाइरुबसी कनाना हंदोखिबनद मैतै लानमी मयामगा चार जेम्स जोन्सनगा सिना पुल्लगा हंदोखिबने मसीदा कुकी की रोल अमता यावगिदेबा मखा तारकदा 1992 की नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट अखोगी मोरे द लेरब पॉपुलेशन जे मतम दई मोरे द लेजरी कुकी ने मद्रास ने मैते ने अनि जे हरब चांग मानन लेरमेबो खंगौदना रिफ्यूजी मयाम चेंजल पने मोरे द शेप होइना एनएसएन आइएम हाट के दोरेना हारिबो रिफ्यूजी सिंजना चेंजल अगा मोरे द मेजॉरिटी जे अखोई कुकी सिंग साथी ने हेना वगरेबो मदुगी एडवांटेज मखोने होजिक सिजनरेबो अदा अना हाइजनिंग पॉइंट दी मोइसिंग पता लोइन पिछलोडे पता सिंह होजिक कत पता ने कनाना पिरी मतंदगी चांदेल की डीसी होजिने बीजेपी की एमएलए ओइरी सिगम मगसे थिदोगा आर्टिफिशियली पॉपुलेशन इम्बैलेंस थमक कांगबु सिंचे कांगबु से मसी अखोगी अंडू तो बम चंगे हंदोक बम चंगे मसी हंदोक तरगदी अखोगी नॉर्मल सी पोरपसु वागनी अतोपमना मणिपुर गवर्नमेंट की सेपरेट अखोगी गन पॉलिसी में सेमम चिंगतम चम अनना गन जे स्टेरलाइज तौथोप अमते मुई पाहंदब लाइसेंस और अनऑथराइज मदु गवर्नमेंट नंगा मदुना बेस्ट पॉलिसी कनो दी होतारे बॉर्डर एरिया सिंगदगी मैती के ताइनरीब एरिया सिंगदगी अदु वर्गदी मैती जो मसाना मोइना लाखिब खोलाइसिंग ऑटोमेटिकली सरेंडर तरकनेबा सरकार अदु ngамद्रे तंपाकी कनदों हाना तब गवर्नमेंट से तंपाकते एक्टिव ओइबनु तविना अदु तवदी यानिंगदे नत्रगना अमरके छमाना मिपुंग खोदिंग नोंगै पाहनबा खुलाइगी बैलेंस तो लैरगदी अमना अमा रेस्पेक्ट तनुकनि खुद पाक थनरोइबा
amana kalle akhona ngamni khan tharak paneba hari ba gun policy je option ani se sigi mon ama pai khalo ahan ba sigi ngamade aduna best ne ngamdraga di community ko di mo proportionally khulai pai lo ngarang nan air na khulai khara phage to irang thoi kan adu gi ne hoji ki ri ba matam ne khulai lo ge ha ba lo ge hari mi kapsala kane the in round of insurgency tholok pa ya ba aduna gun policy ani ji martama adopt to view sincere view determinate when to view adaga irang je automatically tam tan sum nimakatam tabos le diam na khoi gi khana ba ya ba so hangam ori ba se khoi state force sing na more sang bada tengna upugi Assam Rifles na thinglak khari haidna sana leba ki front page ne yawi maru de additional SP yawna more da chana thakna ba leriba mayam dugi pusinna bu hona bada pirei basi President Fonga Pau Matuna 20 Suba Assam Rifles ki Siom de Technopol AC ke Ayaba Yaudana More da IRB Natraga Sidu na Chingba Manipur Lengaki Home Department ki Bakad Leba Security Force Amata More da Changba Yaroi and Assam Rifles na additional SP ani da Pongdo da ki Habi Form si Yam na kai Haitare Tabla Nuaito Kadai Pawda Makoina Koigi State Force ta Kari Tazaba Tam Tribunal Kari Ground da Mori Chad and Kamana Legadori Puno Kudimang Mona Chalai Gadori Bahai Hang Si Duni Laibasi any Purpa drug Karba Propose Kodem Tabida Technopol da the Fare Koli Hadan and Lapungatani Seda Koi Edisne SP on a command to get to IRB the Pusan Bayaroi San Tanaba Pusan Bayaroi Kainaka Tingabaga Tabuk Tasarese Fight the Momasi Karini Hani Lobi Madugi matanda asana phela kari direction people khangde ara madugi matter da khona manu hutna khangu dabni na security gi mifam phanga clarify to godamni ara praja da aran signal chaloi dabne ba madugi clarification thuna pi da tar di praja sing na makhata na khalak doi se more se manipur lam oidrabra na charan to nang tonga ma chat khadi ko maduri he na sathi bi irang mu tholkane ba masidi instantly state government no se clarify to godani asana phagi authority ma se clarify to green ne commando sing changbudna more da kuki sing I sagala kani na khandan tawribra ngarang han matam numit khargi mamang da more da I nai tan rang do na paw ma yaugi irang horpadi commando sing kap ke tabdo officer sing khami kai na haiba na chingba adugumba manipur police ki commando chi ubu matam da ma ko I sal katra maru so muk chumui do bi maram na hojik DGP Shri P Dongel na statement on thoki police force laidiba koki amne maite police parcel khodemak mathau tawrina aduna chumugadi police ki mathau tawru chumadi kari asana philna thingadorimno marakta kari agenda lai haibadum de ai haibang ngamdre adaga praja di signal je lana chatkani more se aikoi oidra makhona taliba separate administrative keno je pi gi center na tawrai brahajina 18 June gi thogdok tagi saruk cham hena to irang je tholokane ba masine kanaga punsela kadani da Mizoram gi BJP gi statement je masi yam dangerous way aduna si matam chana ngasi mak BJP Manipur Pradesh Honorable CM Central Leader Chengdo hogdra di 18 June naksale amo na repeat to way khudong thiba ji lei aduna yam thana ngasi mak masi Chengdo bio point ani homje Makada lase tamo ngarang su tamo gi ba press conference ama pangtu e tamo gi jom da ton mayam ama tamo gi point be ama piece manga tara sang mayam su ko ubu phange aduga sai se tamo gi opinion hai tari se tamo gi point of view si am phasaba point view mayam thamme sei da koi kitang akoi yam phasana cover to busyawe adu cover to busyawe main point agenda tamo na thamningi ba haji ki leiru film si da thamningi wo phum si mayam do ki manung da tamuna main point na khanba sing to angtang thambi ba yar diam nuai di tham angtaka hanbiroi ta hogre amogi ngarang press conference pangthokhi ba mafum tamuna thamningi ba agenda si khara makhai da di dum phajana phong ba yawre khabar khara da phajana yawda bu yawri aduna tamuna pambiri ba ngarang press conference pangthokhi ba gi agenda haibadi manung gi ba wahan tok se kari no da thambi da kaino ne akhona hojik thoibi irang je spontaneous incident amakhtagi riot am tholokpa nateba gari na mi mata me argi driver na mate ni siri na kuki ni ka adi saur tholokpa spontaneous action nateba matam sangna develop tarko omkhna ba amani archigi manung da plan am su yauri ba plan tarbi mi sinje kanano je khoi mate praja singna khoi consciously khangbam change ba ngasagi ain mamang da haije ki ba governor gi statement do madu yam important hoy
yam sathina relevant oeba aduda aina ngarang thamjigi point ji marukta hojik thoibe irang che drug sungbum oiriba world ki best drug puthoiba golden triangle leba area che chahi sang na maning tamna popi thadna drug sungdana sophisticated factory me am hangna German scientists na pusalaga world quite have drug number 4 is puthui neba brown sugar is the Pakistan so Afghanistan so puthui side is puthui adaga best heroin je moina puthui WY tablet moina puthui makhoi singsi western powers ngi pressure dagi maning tamna popi thaba maning tamna drug sungbu yaraktreba military thousand na factory thugare moigi mi phare ba khudimak death sentence pire moi thabuk phajana tawbu ngamuktreba aduna moina anauba chaktapham thirakpaneba yam nangna lei golden triangle lei pangla la panate ko anauba chaktapham je kaino da Manipur gi kuki tari areas da pop launu ta gi baneba kari gino number 1 Manipur gi chingi lam chingda policing tarukta administration tarukta kuire Manipur sarkar corrupt ori je kuire paisa pije raga tawbu ya bang altani sei handaki dana te ko sei tara kun chathara bane ma che atopa amana moina drugs sumber sinriba raw material mayam che moina puthoi je popi kaktani ephedrine mani India da hongi acid mayam India da hongi palladium chloride kai sinari India da phangi hongi somda gi smuggle tawnadi neba aduna masana pop ta na makoi India gi sigum lam am leire policing phajana tawdaba adagi lega ngaktaba karab oi adagi jo matlakta kuki tariba village sing da makoina target tawra ina kari gino hariba Manipuri kuki sing se linguistically culturally socially historically moi khara nakshan ba heleba lonely phongne amana magi sajat khangne yego matamadu da Manipur ku giji yamwana thabuk suru hinjaramani chingman dagi kanglayan kari kara gather toroga low udana khotana yang putra makhoi de easy mani gi dream pisalaba masida akhoi unscrupulous element kharana madudagi lakwa pasana vote lepa yabagi possibility urutna political cloud kasul lerak yabi kanoidna ani je athom na gibeneba adaida amukso akhoi government jena soi ri na kari da soi ge da Manipur drugs adage matik yamna phagraga mayamna lawai drug lord puthu courier ngakta phaba je akhoi pende something load ga thamje tawigano na haibada Manipur government tabigi deba ada hojiki hariba drug lord chingse border wang da leiba amata nate saidan leiraga nungai nungai jaga da leirimi ngara na je Manipur da akhoi popi maru back 70 hena phai kaina phongrigni maming haidokte karigino ada sigi drug lord chingche masi phadra moi comfortable level jaga da leibani na makhoi gi business da kaithar patagi atopa site da makhoina riot chigi irang chigi director oiriba masi akhoi gi akan ma will ma loina na paisa lo khotpa karam chawba apamba corruption ni keno thadoga lebak che kannaba state government na natraga ngamdraga na khoi praja sing CEO sing tanra masi thugai bam changeba seven number 1 dai hani ngamani ani subada akhoi gi Manipur jam strategic area ne maru na Manipur valley je numpok lom dagi any India da landa bala kanda Imphal phor ga dum lakane momang da chai teret khuntak bai na tawrida Burma gi ning thona magi AMD magi leba manung leba makharam da direct chalaga leba Arakan ki rebel me laman khunge para tambigen tholok paneba adu semana Manipur da phaw 1819 da Manipur na chahi tere lage chahi tere ko ta pothe lani yam pore makhata na Assam kankar tore makhata na Arakan kankar tore manapa me target ta pangthe rebel me da hat patum bat nei patore adagi British India gi border phajana ngak ta basi ubudagi mana East Bengal Bangladesh changsal Calcutta yokchalu baneba adai dagi British na lan Europe dagi 1826 ta makhoi lan mai thire lan mai thiraga si point ne panbe mande Manipur gi strategic oiba points ni ko direct chat da Manipur forward ai kari no ji ani subda Japan ju same thing dogeba makhoi na Singapore dagi India da direct changbe do yada da Manipur da awana da koina haigalaga Manipur da change tarameba Manipur ji India gi gateway neba military sense da adu oiraga di hojiksu madugi strategic area gi importance mangmana thri Manipur ji Manipur gi geography hongdrieba hojik third world war am India ga China ga mari phatte Burma gi military force China ram da khara nakhibdong tawre adu oiragadi akhona tung koina war amagi possible war gi plan tabukanda
Manipur Valley is so in target Tabuneva. Masida Makogi friendly way population of Tamning ever. Madugi Makada powerful force Krana Manipur demography imbalance of Tamnabo Honor Panel. My taking a Kedamida London Zigi, it has a Sagon or Labanina foreign invader welcome to Royal. Adra see a temum like that. Ani Subda Kashmir da replicate to give do. Kashmir is a Hindu state. Raja Haris in last in Tony, Kashmir Pandit Chinjina Mo yellow me. Kashmir is equally strategic way. Other Western power Karana, Pakistana, Kashmir is Mokoi, one of the Karita way. Ahamada Muslim illegal immigrant, Tajalaga population do Moyniam Tokre. Adagi Makata, the proxy war, Amazatare, Inai Mayam Tanare. 1990-1991 the Kashmir Pandit Chinche, Maril Mathum, Loina Malore, Nupinga Mutter, Loina Malore, Rare Tobire, Aduga Masagilam India, the Mokoi, Hujik Polder refugee with the Tauriba. Adra Aina, Bhana Sarapai Hajamanate, within the limit of possibility never. Population Jep Hazana Moina Apamba, proportion the Lak and the Manipur proxy war, Matogena, Kaleju, terrorism season. Masi Akogi. Manipur riba lebak chu nusiba wakal kara luna khongthang khara yam khanmanga mi singda ina loni yo honjaningi aduga sarkar na chu masigi line da any khongthang thangjalakpada sensitive ambo heningeba heis adudi yaro nei da plan am yawi tamna thangak po khongthang ni na akoina ahan no khongthang ani ju khong ohudra gadi ohum ju khongthang no thangjalakneba sigi akibe sing lei aduga politics ne haidna so bad politics to boje phatte pangai da hajen boje wada nganga leba ngak boje khut yaudrde akoi thaina Indira Gandhi emergency manung da hairam do walk more talk less hoji de khoin to je we talk and no walk haidne ba pangai hajen ba sing si khudom de palaroi adu recently yam nungai ta bana honorable CM na chorchan prodi Iran je thoktrni da jim mai thara matung da moina demand tar pose kare hain tore akhoi scheduled tribe demand jina maram pire ani su da forest land gi eviction to bochi moi gi nungai ta bo mun phongdo e forest land gi matang da CM na sumaina phong gi ba reserve forest protected forest ngak chen ba kan ba mase akhoi gi state ki purview da leiti na hairui ba hagi bani ko aduga akhoi ri sum dagi ngak chen da ni ngak chen ba bijiga akhoi purview da leiti jiga contradictory chat leba mathangi nimita India gi forest minister Bhupendra Chatap na aduga matter da mana chum thu eba akhoi 1927 gi forest act ri da mana lerami 1976 7 haibra aduda amend to bukan di state ki reserve forest land ngak khodimak ki daita je state government na hairame ada sini leba ke CM na haraga Bhupendra Chatap na contradict tarme CM samana so mu contradict to jai ko sigu mat thabuk che khabar kup na paba ekhoi di kari no khoi honorable CM na machin dam thi dis boina khalleba na raga ma matter je khanguk dabra matter je kari khangdani maram di forest kanna mane eviction ching chathri miam je che akhoi purview da leibna tawri neba arga madun maram moina kari ba khudong thibam thola kanda akhoi purview da leiti da masagi responsibility gi chening ma maleba adagi atopamna hojik cookie gi activist kharana ahan maram da makhoi tribe tan ba issue mu weleba scheduled tribe tam je issue mu oyum thoktre Karina da High Court na tham gi mung da recommendation thaw do chahi ma sang dokre Sri Amit Shah ama matam da madugi recommendation ta thadre gi da stakeholder me tanaga daban instruction pirame hari concession portal thaga no haibne ba issue oidre ba aduna moina issue ji oheli je kari no da Manipur da maite gi against tribal mayam unite tanoba akhogi kadar mane ba moigi grievances na tongan ba ma adaga issues na Manipur gi tribal pumba punja da ba kadaramani masdi da akoina khangna satrang po da sana ba tare ada hojik su mayam hainai scheduled tribe su phangbu phanop tongan mane maram cha ba cha da tongan ba mane
aidi he hobodagi jitna ahanba engon interview lo kan haigibini masidi concession sama poraktragadi akhoi integrity da singna da kani nai haijagiba jit ningchung birongani ko masigi stage ai hongon lei adaga hojiksi laibaki integrity na maru be heli ai wafam simdang ai sigi matang da thamjageba Submit a Maduga Kogi, Labor Tuan, but the Man Committee, Lady Madudi, Maday Court Key, Aduga Parliament, Lakana, Madudi, Yam, the Tap, na processor, Lakada, Logi, processor, Lakada, Pony, so the tribe Chingy, my criteria do Chandra Chandabra have the Yam Kupni Yang, Kinning, Aduga, a tribal give, National Tribal Board, Lady Bukam, Lady Vecina, Channel Kinny, Tamatam Sulu Shalakuda Koi. Tamugi opinion login si koi handaki MLA tarana koi MLA tarana separate administration namda leisure ge wafam aduga koi Mizoram ki chief minister Joram Thangana pungdu ki wafam koi kasugai de koi leriba Manipur da aduga Tripura da leriba Assam da leriba zo kangbu sing si koi under one bella aduga koi ki Greater Mizoram gi wafam du mamangi koi Bharat Sarkar ga wari sanaki ba MNF ki adumba Mizo National Front ki wari sanaki ba du yawuni the four founders singi adumba apamba du sini have from semana koi any live ta koi television channel notice ki phongdo ki wafam se adum akoina su dum court toraga koi ki phongdo ki su leire adagi marak sida ngarang tamon society thambiri aduna swai sida chap chaba adumba jumthang neighbor state ki da koi interfere to bodi pamde mena pungi had the initiative to di mena longjera kadabani have from se duga any land general pokol ko myam si ma mating pang ni ka have wafam si phongdo ki se media da loin phongdar wafam ni aduga ngasi su yori tuni BJP ki Mizoram na support to wi hen or size da koi akoi lorei ba ku ki MLA tara BJP ki taret aduga KP ki ani aduga independent ki ama sida holi fa da Manipur Legislative Assembly me kai da ki rule and proceeding me am si kari mamta local ude adu kaim ta high de party ki side su kaim ta high de mara tongnu tonu ba ya dore bra khoina magi MLA na wasak lawu matam da magi mapun magi saktam kai dana ba aduga manung gi aron ba aron thungak na ba wafam si wasak lawu gi bani sign torga pi bani hauji phauda sigi matang sida ton ba ai khangai kya na su makhoi gi oiba mot tham gre tamu gi mot kamaini yengbi masi legislature khoi gi assembly na kari bakra lorok taba adki at the same time party ku ne su ke wafam phamak taba sai tamu gi kari kamel hojik si matang da sri ojoi na su assembly da kan ba phon ka tham gre ko government ama lai ji chief minister mathan na oi bina te ba my cabinet colleagues ne cabinet colleague ke manung da ani khangna akhoi gi state gi interest ki mayok to wa je ngange sida chief minister lai ba option je ani ni hari ba cabinet minister MLA tai di ai hajar ro ko hojik minister ani je drop to ngamdre har kan ma masari jain to cabinet sigi unity se leitre ba cabinet leitre kanda chief minister matan na ai government na phamache mache morally chumde sima ai ahamda haninge ani subada chief minister Joram Thanga Mizoram gi ma yamna diplomatically ngangi akoi to no maduda yam kana songningai leitabra in khale kari manung da mana hairi si Manipur da akoi khut thingjan ngamde thingjan no tongan bamni ko ani suda Manipur gi ko ki chin jau phurupsina tongan ba administrative in ma pa magadi makoi manung da gi hugjar ka da bani hai bane bam simale sidi da marak sida amo kanoni Sri R.K. Ranjana ngasi haiba kuki MLA singje under duress under threat to gune haiba che masimidi hayaning de under threat there is a different question hoji de moi high leba moi stand low riba moi gi MLA khardi imphal la punchi gi sungja chalroi haiba sigum bus stand chi de akoi jamana bus stand low butare na madugi stand low do tar ga di osai jit na hangbiba Manipur BJP amadi center gi marakta moi aron bakari plan legi je koi praja da khangan da yaro eba normally lahum thopune ba either moi singi disqualify to gira mantri ni drop to ngamre ga na CM resign to gira sigi choice na yan visible eba transparent eba lahum to statement khale matang jida Sri R.K. Ranjana amakoi tara to kitang kankit pagi mong da ngang ma je hojik matam kitang chapate
मागिसु मागी पोजिशन सेमनबा कुकी एमएलए जु याननबा ngangjabo oirambasu yai adaga hojik lariba temper perception sididi kitang matang chadi mayamgi achawbase kadom na chali madu achawbasingi manungda mak chu yawgi gani ai pakacheba mongon marup omaina kena omoy adagi wafam da ka thamjawgi ko warun popi ahana victim je BDA Premanandane. Maji February tang teruk tu mangre. Numitrang ane tratu ni chang namai body ji phang deba. Sarkar gi mathau chatki ban nupa mang ikana sarkar na sang na tamil lak thoga maya na irang horoka na mi kana thajal mai body ji phang ge. Internet phang deba jaga da leram bani hai. Adagi matung da honorable CM na Premandagi misi je drug lalon ba achau kangbu singna hat po oiram gani chingnei na ahumari ra khabar da haigi makha tarak pada mana adamaina haira gadi police ki akan ba action lokhalandna lagla lamjing thina bo honadna kuki khangde any khangde masi wa hangna police ki oiba lo ne aba mathau du paikhalani ne ba adu pakhar ki manungda kari gi damakta mathangi ne mita honorable CM na one man judicial inquiry matawrani na hayo judicial inquiry ji tharom da loiba na te chahirom changbusi yawi adaga premandagi misi che kari gi damukta judicial inquiry da dohongadari bano haiba che masi case namjin baga chap manaina aidi laweba sidi police na atu action lako da neba matik chaba ayo investigation team taraga forensic amadi ati meyam mi meyam fara interrogation taraga masida CM na jo high grade drug lalon masing na heart pani chingnei ji CM na high bai ji achum khara leidna high ri ne ada aina haining bu wadi marai bu thiraba BDA Premananda se uhei da khara uru robra tai da khara taru robra ma bu single out toraga ada da hatok pir mi kari gino sai areas the gray area khara leitra judicial inquiry da chinabagi bujum na kari no adusu retired session judge amaka hapaga hoji inquiry tawri kana de kari saki lawri doriba police na ahama tanabda khunja mayam chain gre village biauna police na kala yi tanada pura moi bu inquiry na saki pian dori no ba case to lotion ba chamana no masai matang ji kitang pendi tamana habi perman de har kana hoji so far yamna nakna haiba da akoi sangai thelagi anga hana pawmi oramani kona thabak tobiba Samarendra amadi Kiran bayani tiba fangdre aduga torbung bangla gi khoi phau kai ba chakiba khoi kuki militants in phagiba ngasi phau the force sing thazal lagut kayam ta tawba ngam da basi masidani khoi gi praja sing aji kana lawrai ba se any jaga da khoi da protest to chapa matam da khoi pawmi sing da haire se ani suba June 18 nama baton to ba invite to ba to biganu hai pham se pham hum khuni makta June 19 da sorak ba tainafam khang da badagi akhoi gi leader sing da tainara khibado madu thorak ningoi thorak tingai thuk ningai leiti hai su leiru hai phum si khoi tongan tongna praja sing gi apan ba kholaw me ji khoi da thengnari po se da na ji mangi bi irek na mangi du changaga thijan ba ya badu karino pikraba Manipur kujin mamai am dak pa pusida kaim da to bangam da bagi masai gi khoi na wait and watch ki phum da leiba sibam je swai si praja sing gi khwai da gi nungai ta ba laungnari wafam ni tamo swai da kari hai bi ni ji phab masagi kari ba mathau mong bang tok pusi leite magi loinabi ani angang sina namju press club ta press conference tawdana madu thidok pinaba mapuroi bagi sigre haibasu ba khangna ba khudang jam do leirakan da khoi magi channabi matungina pangthok ka dawa mayam to pangthok pangam dana leiri haibagi wafam su leiri na swai sine tamo thi ba khangdana mangre haibasi tamoro su jidak bi duni tamone puthori bra agenda su chumamba su yai mana aron athuk mu khangu budagi ma lotion grasi kaina haiba wafam su erambe aduga atay to ba ji mangri ba mayam ma thiba khangdana leiriba aduga sai hai sini mapandi lakpa sing sidi yenga lei tamona budi strategy am lokol ambo erambe aina kalli usajing si du moi mamangda kochei pochei kotagi cheng loba sa yen loba adagi haji mai thadokpa lep 3 mayam si no sai sidadi tamo last word tamogi kari bahum lege tamir hojigi miyo ya mangi we madang da thiu phangri je masi state government gi police department gi matik chadaba amadi makhogi will watpai khudam neba body any phangdaba haji da imung da kayam sathina waram gani
hojik jit body kaun yam hengalakini irang silo daga thono rakini ba kaun adu daina hygiene ngi di irai lai ba pot ne ba moina chat ki ba direction adai de lai ba cookie militant ni khangde amani khangde kai ba chiram ba tar de moina hat ba oram duni ko moi khuju uma akan ma security force thajala phara ki interrogation to ga khutuk da khang mo po ne ba che soina mi ni mangi kai chat ki noina hatok pra kai khumjen gi naraga noina kai da phajil ga thami hai ba che aphagi no ma da khang mo po ne cookie khulai pai ba khara le de chang ma ngam da bai tai ta tau ba che masi sarkar ji weakness ne ba masi tawhum thoi tawgudam ne thigidam ne adu ga sagi mayam na sauna dei ba jun 18 ma invite taw bai do hojik tawduna lei re ba masi thon gum che ba jun 18 ni ji kari no misi mina tho irang hor pana te ba somna gi central government gi ceasefire je manipur de extend taw re mayam saw dun hor pani adu mi trai ban chi gi ba ne ba hojik de mi 70 gi mathak ta si re pen da bana pek thale mi kaya ama displace tore yung kaya ama kana tore mafi maron bo loina cha hore nubim jala servicing mafi maron ani suna chena ba yaw da bai problem kaya su leiri ko masi sawo onkhona rak bagi degree temperature se government na khang na thu na remedy to hojik se sarkar kai ni kai ro ena speculate to na leibe matam nate kai ba namita kai re kai du ni da last day ba mo gi mathok to se hygienic तब सब हमने दामो थैंक यू सो मच तामो की चलो में तुम कैथोपी रेगा तुम बा ELITETV की न्यूज़ ज़्यादा क्लोज लिंक भी रखना तो अंतों में इशू सिंह में दी वैसे इन्फाल अपन को पाउसे सिंगी मरो पाप कर करना बता सरुप याद भी नमक तामो वो हना ना था कच्ची आई मैं आम बुखारम जाए थैंक यू इसी की दिया तुम ELITETV की न्यूज़ ज़्यादा क्लोज मतंग ऐसे लोशन ज़रे लोशनिंग मांगने हाइज़े बदने कोई चैनल से तुम मनाक नपा केबल ऑपरेटर सिंह द कंटेक्ट तो वीवो चैनल से MCTV मणिपुर केबल TV GTP ले खुदांग चैनल नंबर 991 नंबर दी 975 तो फंग बिगनी मशीन तना कोई चैनल से Facebook Instagram सो YouTube तो फंग बिगनी मरो ने YouTube ता 24/7 कोई चैनल से फंग बिगनी अदुम लाइक तो बा शेयर तो बम दी सब्सक्राइब तो को बिगनी एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बार नबी ना बेल आइकन नबी ना कोई खुदा खुदा की बेजरी बा ब्रेकिंग न्यूज़ सिंह सी ताबम सु येम खुदों ताब लव यू अदुम सु खुदा फीडबैक सेशन प्रीव्यू होगी ईमेल एड्रेस info@elitetv.in नत्रगा व्हाट्सएप नंबर 9856236124 नत्रगा 8415875251 दा अदुमना फीडबैक अमनि सेशन प्रीव्यू यागनी अदुमना प्रीव्यू रखबा फीडबैक अमनि सेशन थबक तो ओंथोंनबा मतम खुदिमक्ता ELITETV ना सेम सारना लेजई हाइबो हम थमजरगा सिगदी कानेना बेथंग नेजरी पिनेबिरसी अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपना की मिनट कुंट्रा की मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मदे एप्रिलिया की अपांबा मॉडल सिंह सुपना दगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोक पिदुना लोन ओइन लौबा याबगी खुदोंग चाबा पिजरे अकुपा मरोल की दमक कांटेक्ट होबिराउ 9089895330 अमदे 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैबन अमदे संगाई प्रो खुदोंग चाबा सी मांगन बिगनो ngasi mak contact होबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई